no kana musia wa mukanesa kioko ni cha umundi twi wake liwa matuke 16 mwezi wa 3 mwaka ni wangili ile na miongo ile na 3 kalibu ndeni wa kilungu cha moka ni wakaba wake leo tondo ni kwa dhite ni twasio kethia na takithi otu inake Sasha ndeni wa ukunikili uwa mathango na kwa ni Erastus kithuku wa Nzomo na moko ni mako ni ithango ya The Standard na indi beti Good morning. Mukienesa batiana chuma kebetu wake liungeta o mtrethia na ingi baki 7 kalibu asante ngo ja no nzi nyembingo wako nene no bingo ye ndo no seo ndo musiaisi ya mutongo ichibini na wikwacho kana kioko chaku ni chakwa ila ni the ndio kunengelele mawala methangoni ya The Daily Nation aya na indi weta waondo na weta Salsha not Sasha Sasha bet Sasha beda na kaelo kela ba kitu ime problem twambie no wa moto anyway na ndio usually kama kwa moyo twambie ithango ya The Standard headline ni JKIA full colon Kenya shillings 375 billion deal makase it is chivayo na ndi ni kwa tengire mulikene mwaka ni wangile myongole na inya kwa ina unenania wa maundu ma kuthanda na kwa ilanja kiwanza cha ndeke cha Jomo Kenyatta International Airport kuya musini wa Ilovi na dile anengetwe kana weyola wanenga wa company wa Adani kuma kuyangale kosia India ndike ucha yeteve na yu pena unena nionge wako nenga no kwa uyosu wako thanda na yu wetakana kana unengetwe businessman wa Zimbabwe etwa Wycliffe Chivayo ni mwenyanyo wa bakuru wa President William Ruto neri tumayoneka yomwe visane kuondoke batokangania State House nginya mawikalone ma president private residence ya president kuone mwenyanyo wa bakuru wa president na iba amaandike kana nione ngetwe deal eno ya 375 billion Kenya shillings ya kwa ile kwanza cha JKIA and thango ya kana ya The Standard yana mavoice kwa William we na indi maneno kwa uliku na indi na review wa ithangu ya The Daily Nation wina mawohele alama nengetu wito wa yambe court orders don't matter to them ame kati wa tongo ya nene kana thukumi ya nene serikalini alamethi twamate kwatia miamulo ya koti na umwe wa oyumi tukiholo nengetu wito kana wandikitwe thangoni ya The Daily Nation yulu wa kulia kwatia mamulo wa koti ni pamwe na Minister Mubiani wa uiti bandi ya Kenya Den Duale na konanywa na kila kisanga chende cha waki sese cha woma Ebola bandi ya Kenya ona itina kuja koti minito kuna Mungu kwa kisese kwa bandi ya Kenya na ti weweka benangela ngwe ndio ningelele ndino wa page 4 na page 5 thangoni ya The Daily Nation ndio truth ni uwa ithango ya The Daily Nation tukona mabwange alame weta kana shilingi bilioni ile si kwatyo kuibwa andu mbewangili umwe na ni victims kana ndo alama manya maiwe ama maasikia madhayo mo ange makwata maumisie na ange manya mawa batena nzila sielite kabindane kama andamano mako ukitana na serikali mwakani modelu ndumwe na alama bigena kwa sia biashara sio kana mabiasala mo mawasume page 6 na ngwithe ndio kunengelele mo kwa uliko aya twilike thangoni ya keli ya The Standard beti no tabia yoloa maundu ma court na beti era no likenya ala twasoma media law lakini zwa contempt of court yes bau azumeolea kwa hati ya mio ya court watu wakisomie anyway tuisonga na mbele dango ya Kenya The Standard Matiang'i warns of ID fraud crisis blends state for enabling cartels na ndi beti no likana chumani ki kwili tunaonena nia yolo wa ibande siande ya Kenya kwenda sinengwa enende mande ingimevo enende ma Uganda enende ma Somalia enende ma Ethiopia kati wande ingi kwanzela itailite ni tina wakiseseke mo ba Kenya kwekaletwa investigations na indi investigative piece na kunenga ni report yesu ya undo enende mande ingimele tomaikwata ibande sia ba Kenya likana kibande cha Kenya ni very crucial document na document ina muno si kutambulisha naka nawe mu Kenya siona nasi yaka nawe mwene wa ande fulani ta Kenya ni kibande birth certificate vamwe na passport na yu isusi wetakana kana siri sinengano
kwa ene demand ingi matiangi asekana olosa ni mwingi thini wa muvea wa maundu mausese pamwe na muvea no akunenga ne mavalwa ya mabatane kuko inolosa nina ico kitumi maundu amekuo na yasekana President Ruto yumbania kuya kura kwesela ene ndia sume onengwa ivande siande ya Kenya maumete ndi ingi usakwanini manene wa mwaka tuendete na yuni tuetela tumanei kisa umyamuthiata kichange wase ivande kunenganwe kwande ingililikana President bevinda mwaka mubitu mwini wa keli kuyangala kwa sea North Eastern waumisie ila vetting process na kili tochu ni kino kili kwa miaka miongo dhandatu nabethe abe na makulu mengi muno yulwa usese tangwa kwa yes yulwa maundu ma usese na yu critics kana lame tula mutesi legale me ase kumwa kwa vetting yesu ezi kutumiwa kwa na yu enende mande ingi maikwata ivande sia Kenya na indi me ase kana Ruto enda kuya kura kweselanzi yesu etwetele tuone na indi tuwa ngone yakele ni mavome okonia finance bill Jimmy Wanjigi ulani mutongo wa chama cha Safina Party no kwa sekana nende mailo lea nabyo na finance bill ya 2026 ya sekana budget ile na so mwene John Mbandi budget isuti ya mo Kenya ne budget ya kumuvinia na yu tia maondo ma development ni maondo ma madeni ku inasekana finance bill la ikuendekele ya 2026 2027 ni kuwete ni kuongela shilingi bilioni maana ili na miongo ili thini wa kolania wa koti ku ni kuona nyakana Kenya aingemenda mayamba tiwa koti livoti isu yithangu ni akele ya The Standard na indi twili kandenu yithangu ya kele ya The Daily Nation tukunikila mawo makoneti kisomo banini na balayu amanyiwa ala meomina KCSE kana grade ila emisi byo mekwe kwatu okunewa certificate kundukwele kana dual certificate na ile kwithia imantethe cia maunduni ma kisomo ondumwe na maunduni ma kiubundi na yu amanyiwa mamina twibikia mwakani wa ngilile na miongole na nyanya mamina KCSE makethia meneo certificate kundukwele imweni ya Kenya certificate of basic education KCBE na mbena ingi equate vocational professional qualification ile kwithia ikwataniswa na ETSU ni kaneka tethe ya manyiwa kutumia ujuzi kana ubundi ula menagwo maunduni ala mekwithwa maiso mithindini wa kisomo kicha CB likana kana kisomo kicha CB pena maundu amaki kutethesia manyiwa ukithia mu manyiwa we mwene the anela interest ya kuwa for example kana mundu ngakwithia ina bata wa kwenda tuma ukiza kwithia ni makwatwa mbau kana ni mane wa mwana museo wa kunanda tia iliko sio kwesla maunduni asuma kiubundi na kitumini kiu mu manyiwa yu aka kilasi aimina ainewa grade 10 ainewa certificate kundukwele imoni yake masomo na ingine ya kumutethese kapindani kalo kwenda kupasuka na kwenda kusomea maundu ma profession yake na inde beti wewe onenga no ngelekano ya kuwa anyway twina na muno ba uyu ndo wa maundu asu nondo beti na maundu meo konya kuwa nimese ne muno tulithangu ni akana ya The Standard ni maovo ala menenge to ito Zimbabwe and fraudsters farm secure stake in Kenya shillings 375 billion JKI deal uyo ni weakness chivayo ni kwa tengemedero maimona kwa metandao ni akunito visana President Ruto ni wagumandhia Zimbabwe na yu tunamukululia wa makwani kotini na noithi waikwata company yake ya itawa IMC Constructions noithi aikwata wea wako dhanda asia na kwa ile kiwanza cha JKIA ni wakati 2024 ni monie ngewaya adani undo kwa ndie nginya President Ruto yasoovya ya ileka deal yesu na yu yataka na yu enengiwe mundu echivayo nekenda weseithia ni Wailand kiwanza chande gina indi beti bawe na makulio maingi Kenya mo kulanya yulu wa chivayo mundu ethitwa yoneka na president na mukululia wa makwani kuma mwaka wa 2004 mpaka umonde ethitwa isikatwa ndike papokanganyo Zimbabwe yoyoka ethitwa isikatwa akatoa kotini ona yona makwani ngine umonde 2026 na yule pena makulio ma integrity wo mundu uyu
no muthemba mwao na unyanya wake na president na no kunengwa dila nene temo no si Erastus kithia amwe katwa atongoi ngalikoni ya ulei na muno ulaya wa hivi ndani Yesu munini wa president Rigathi Gachagua kithia mayane na muno kana kukita muno na mwene kanola wa elite kunewa kandalasi Yesu Adan nengiwe na bena mukuli mengi yulu wa transparency nundu beyawa na kikotewa na kimkiliba kupeza na bena makuli mengi muno lakini amakatu atongo yala maamini na kumya maoneni mona kwenda ene nthima konwe na kwa sekindu kiki elite maundu mengi ala kana kandalasi la manoso elite kwithia ainewa ni matumie achunga mwa kilengezi nikindi zikana nimeku milioni sai maleane na choi kwa withi anu ingi nikana kikabikene kunengana nondo etha mundu si ena records ya maundu makoneti olusani why would you give them a job? Anyway, nikati serikali ile kutha iyamba kueleza NND sana mbonenga na maundu tani kenda NND makatha matenda makulu ngewese Adan Kalonzo Musyoka mutungu wa chama cha Wiper akina Eugene Wamalwa Tony Gachoka ne maendie kotini aende masinde kwa Yesu itu kwa tena omyo kotini niweze ulei maundu mamo the boy ne bomba take advantage weze there okay ba tiku take advantage basi nikukulikile nikusia yani uko zapiria yuyu kwa serikali on check kwa niweze tu aligazi yazani yu ni expert tutana mbosonga nambe ni kwati na mabwangi mepo lakini be report ye baida ngoni akatatu yolete no social media for under 16 in UK says Prime Minister unone Prime Minister wande ya kwa United Kingdom ola ni Keir Starmer no isekana no kunia mongo utume wa kwa mitandao kwa siana sina uko wa miaka 13 na kodhea pa Kenya weona hata pesa ile ni trek ya moyo wa mthemboso ni sisi anasia bantu ya Kenya ni ndisiende kwa tele exposure ndima maundu ma social media lakini nungwenda kwelewa muno ni siana kumela ndini wa maundu ma social media kada ni siana kutumia social media siana kutumia ikana wisa niko kutumia WhatsApp Facebook YouTube na all social media na ni kana kaundo soma na nundu akwithia kwangelekanyo kana kalaka kwangelekanyo numbata sikena myake 10 kena simu yako maka control ya ta yuko ikithe kana nundu no withe yukwangelekanyo kana kakwa kethe kena simu yako na ina WhatsApp na namba yaandikithitwe kana registration yake tungwe sito yakwa lakini kenayo how are they going to monitor yima nditie wese ethe asiana siunengwa simu ukakana tika ikala simu kana gakatomia simu ni under 18 mwana ndahela simu etha nola mwana wa ku school etha boarding nena na mwalimu kana matron kana anybody adult lakini mwana simone aye kou ni kwati akini ene tambie so ya kusiana na mitandao ina maundu maingi ona nginya maundu mada uona ndukuma yuwana cha usiendo mbingi kuhusiana bisiane ona mitandao. Thank you. Tuzanga nambe ni kana yube na mawala manengeto ito na mebaye dhangoni kana page 4 na you make it kuitwa Lords of Impunity. More officials face sanctions for defying court orders and ngisi yoko itina vamini ni nguimenga mwe kati wa ala makoni tukilingisi ni kiucha kwithia matekwa atemia mulo ya koti otoni kutobiti wambe olo nengeto wito ni kwithia kubona na kisanga chao imetuki ni Minister Muviani wa oitivante ya Kenya adendu yale hekwa na kila kisanga kikoneti kisese chako ya awoma Ebola vante ya Kenya makumandhi ya Amerika na kila koti ubine na kumia mamulo wa kuungamwa ungi ukonetu kisanga nikiuni Attorney General Doka Zodor o kisanga nikiucha maunduma kisese cha kwa kisese kiucha maunduma Ebola vante ya Kenya bena ungi ukuitwa na Kenya Defense Principal Secretary kana mwandiki mnene muviyanga maunduma osese inake konanwa na kuselesia ndebi kwa kuu ya mwaka nuhangili umwe maana kenda miongo nyanya na ile na bena wangina nkeni maunduni ma ileka eta wa Gitonga Mugambi mwandiki mnene wetwa kana konanwa na kuithia atekwa atie mamulo koti ula ungamiti kwa airstrip kana kiwanza cha ndege kuu yakithekane cha imenti na bena wangina nkeni Inspector General wa polisi Douglas Kanja na ke uloku etwa kwithiwa
ona mabiti yangi kana ute wegeta maundu makunitwe mungu ni koti banthi ya Kenya na ini mamekwitwa lots of impunity lakini ona uyovo umwe katwala makolilwe kana makodwe mokolilo wa kutola meya ya koti kana kulia kwati ya mnyamulo ya koti evo adenduale mini na kwa say we are a law abiding government and comply with court orders as per the guidance given by the court. Na ikabindane kala kwa sio kisese cha kwa kana kisese cha Ebola no kitwa iwe kwa kana waki wacho nutwa iwe na inde umwe katwala otaume mimi na kutetea nyamulo esi yako tikana kuleana na mauboasu weta ni President Dr. William Ruto na kioloka sekona we are a democracy. We respect and will protect the independence of the judiciary. Lani siti vindambe wedi tu ayase kana the rule of law. Ati ndi ayase kana judiciary is independent. Lakini tu asisi amweka tu amaundu ala methi tu mayumili ala makoneti yumo beyosu wa koti. Wa maundu makoti kana judiciary maybe a bit compromised. Iti Kenya. Na yubeti duale nwese na serikali mamini rolea yu kana kisese kiuni kiende. Webisa ino niwa siya satellite. Wena tents, gali sivu, maema. Ndini wa airbase yesu ya Laikipia. Indi serikali imine tunakolea yaje kana waikendo kiende. Kai waki wende. Yes. Tuzonga nambe tu. Tuzonga nambe. Aya ambao tutabia mawazo kenda na omone na moba. Okay. Page 6 ibangoni the Daily Nation tuikurikela mabwanja ala manenge tu wito ibangoni ya the Daily Nation na makoneti slingi bilioni ile kwa tu kuibwa andu mbe wangili omwe kana over 1000 protests victims na amana ala maisi mathayu mo kilingisi ni cha maandamano mwaka modelu mwini wa thandatu na angi alama vikiye na kwasi mabiasala mo angi alama vikiye na kukwatu bata ati to mia na nenda kuninga category mwili ninganiro bae ngoni ya the Daily Nation amwe alama mini na kwadho matiwani mathayu mo kilingisi nikiu mavathi weslingi minimum milioni ile na maana 5 ondumwe na medical expenses yo kana compensation isino kwithia iko mana na andu mamisi ya andu alama mini na kutiwa mathayu mo angi alama bikie na kwa mundu kitha ni waye na ndeso kwatikana bakanengana slingi milioni 1 na maana milioni 1 na maana 5 ngili maana 5 million aya alama mini na kumia severe physical injury maneyo slingi milioni 1 na onde kila umuntu unengetwe medical expenses yake kana akanewa compensation yesu moderate physical injury minor mundu la amini kukwatwa apata atito mia ona avikiana kusiwa olaga no kwewo nukuiba na bangi bamini kuteswa torture na sexual violence enangi alama minute na kukwatwa chavina kana sexual assault defilement na rape na indi mamudya na mona alama minute na kwasi mabiasala mo kilingisi nikiu makanewa slingi ngili ya na imwe na President Dr. William Ruto weta kana let me also be very clear about what these payments are ni mudanyano ayo ainena and what they are not. They are not the price of a life, of pain or loss. No figure could ever be. Aya na ende mavoice meta ngoni ya nyanya na wewe unaweta alama jitu ndayo menengwa 2.5 million mesi yasu na ende nginya ulo akwatiwe methani weze no akwatiwe bata mana no wata slingi ngili miongo 5 na yu devote yesu baita cha kuongela kana ngongela panini na pia uyongela nikana nzameno ya maundu ma akisi ya Kenya KNCHR KNCHR inengana livoti siku yo kola ku president ya maundasi ma compensation and wala ma kwati maumize na mowa kuma mwaka wa 2017 kina 2022 maandamanoni ni mawaje kana kupikia hiyo andu ala matito ndayo ni andu maana ele na miongo na atano yes na ende na category ili nengani tuba kana imwe katika category of violation imoni isi ya right to life alama minite kukunika kisanga ni chunandu maana ele miongo na atano alama komanie na siko siya kunyamawa kana sexual violence ni miongo 3 ni eli isu ni gang rape
tati mundu na andu ingi na rape, defilement na sodomy ya andu miongo ena na atatu, freedom from torture isu ningi andu ya nemu miongo 35, freedom and security of the person isu tuiningi etu namba na indi kanotalo moderate injury na andu maana na miongo mwonza na atatu maina ijariva yu mwe right to property ni andu alama amini eko yu mediana kwa andikidhia wasio wa mabiasala moka na malio na andu ya nemu miongo 38 enforced disappearance kana alama amini kwa na mwana andu miongo 35 nde kwa jumla ni andu ngili mwe ya na mwe na mundu mwe. Haya, na indi tukwati kana mesesine kutera kana president niwaisa kana kila Mkenya na haki ya kutoa hisia maandamano kuyana na katiba kilungoji cha miongo 37 cha katiba kana article 37 mawasema ilango ni nyanya ibade standard na indi masana na masembete mono indi ni na mauvo angi eli ngwenda tabia mosi ya hisia baada ngone yake ndan maandikite untouchables yani matakwatika inside a cabinet where failure gets rewarded. Yene cabinet ya President William Ruto bao yatakana kana pe maminister bamona andiki anene mvyani kibathokani wala matakwateka ne anyanya make ona meya kama betio meva meya ka okwani wa magomo moveani makatoa moveani okwangalekaniyo ni mwandiki munene unaye moveani wa kisomo Julius Bitok ana ebinda eno ya maundu ma myaki masukulu ni pe maoneni unaneni wesa ithia akenya maina maikuwa moyo nondo wake na president amuthamia andu ingi manenda avutu enda neki omuthamia amutwa moveani wa utalii athietha APS ngalekoni isu amumite moveani wa ndama maundu ma immigration na ende ngalekoni isu nakuo awateka na newe maundu ama ivande kunenga no kwandi enende mande ingi wetekana kana ebindani yake niwo chambeyi athamu atwa kisomone no thamiwe atwa utalini na ende ndimi no kile alange namo mewetekana kana na nyanya ma president na ona makekata omone more comment CS wa maundu ma interior yawetekana maundu ma wani uno wa ebinda maandamano etha abwasi yisi na beondo wekawa maundu magunze aya usese kwa jumla usese wonde opio wandai wa mauta ebinde elwa kwa matoka wa mauta wandai ethetwa ineno akaneno akaze kwe mauta akaze mauta mayambata aya ungene John Mbadi maundu ma finance bill ungene William Kafogo maundu ma ICT na ende Hassan Joho maundu ma mining na blue economy tutano mapope umwe kati wa andu asu withi tumuno ibuwa mitandaoni kana namwe kati wa tongo hii na ni minister usu na maundu ni ma kisomo Julius Bitok na lo kwa kwithia mwandiki munene unawe tukwithia the most incompetent PS ona ambunge ne mamwete ta incompetent but wedukezi andu amota Mheshimiwa Gachagua asia sisi isietwa yake akele etwa ata Bitok. Thank you. Twisonga na mbere rampo lika maondoni makoneti oteti kipanini kwa mituki na indi President Dr. William Ruto na timu yake ya Kenya Kwanza ena angaliko ningi ya ule yuma ende na kuangangania milioni ile kana kura milioni ile ndono itatu milioni itatu ndono ile siya kumakuye lembeta ya Western na nimbai ya Luya na nwezi kabite Mulembe Nation ina county kadhaa we na Kakamega we na Vihiga we na Bungoma na we na Trans Nzoia na Busia as well na indi likana kana keki ukakabindane ka timu ino ingi tongoi ni mutongoi wa chama cha DCP Evo Cleophas Malala na Keni wa chama kiu mwandiki munene wa chama kiu cha DCP mana raize ndamboka alikwesu yani thenye tatu manamini kwi muthenyani wa chuma na utalo wa andu ala manayumilili si wachache unaye utalo na manabwa muno serikali na kabindani kau manabwa ni manamini kwasikana ene ndini mabikiye na kukengwa ni President Dr. William Ruto kana inamo indi andu ala methite maitetheka kana maifaidika nthini wa utongo wa President Dr. William Ruto na nyanya ala make mabakube Musalia Mudavadi maandike etawata speaker wa mbunge ya Kati Moses Wetangula kati wangi andu ala tumabakube Fernandes Barasa usuni governor wa county ya Kakamega maandiki mnene maondoni makutetea Vukumi wa court Francis Atwoli na asuka nala meba kubina kenma bikite kutetheka na mwene nthiki mpango nitawodi loende ndimena maundu ma uteti nikana yu mutongo wa chama cha DCP
Rigathi Gachagua niwaambie ila tuna meet hata ila tumeta ni retreat ya 45 days nani ni kwanza kana ndio kweli yumilie maondo ni maki uteti na juu ndikole kana kiki uko kabindani kabe no sakwani munene uloba atu munene munini wa kweyo alkaleo maini wa Monza kana by election na bala yu bakotana kwithia abade kana ba expect yo kuthima no bina kwa chama cha DCP na UDA beti nondo wa matai niona matame to mathi indi kwa metukipyu the vote ya muthia irangoni ya 10 ya the Standard. Ruto courts village elders with monthly stipends in two-term plan na indi kene kindu kinaiti onena neti na wa then wa budget atumia mandu wakana village elders kuvathiwa shilingi bilioni 3.9 na kila mwaka kwata shilingi ngili 3 kila mwezi na indi on then wa budget yesu andu ala ako ni mavathiwe shilingi bilioni miongoni na inya katuna thanthatu na sio sana ila ndiwa sia vathiwa shilingi bilioni nyanya katuna kenda na mo andu ala methia wana mamutha me mwanya shilingi bilioni 1.5 na ibane maandikita kana President Ruto na kutumia atumia amandu wa likana atumia amandu wale mwala meva yandipyu mekida mekwata misala na yupa abe analyst umwe political analyst etwa Dr. Hesbon Owila asia kana wakabina kana wa nenga and vulnerable kendo andu asu ni marilikana siasani na tunanena na siaki nitaudho wa loyalty yes ni tunanena siaki wachu mwe kumbine na we mtaalamu mwetu wa Dr. Muinde unasia kana ibindani on there siasa serikali ndeni wa budget ila yutu endete siasani ni makatha muno kumandondu me kuthengea andu aya me ku ground you andu ano village elders yamo kwata shilingi 3 na maiko hata pandavya mondosu zipinda siasa ya vigake kata tunine tuitsonga tuikulikala mabwangi na muthie pyu ni kana Israel ndia Israel ni mine na ku uplift kana kubetanga ula mwe mano metie wako kuna Mungu ene ndima kuma bantu ya Kenya kutambuka ku kabindani ka wa Ebola uminite na kwithia isio sikibathukanywa kana ndi sikibathukanywa lithengia ni na ya Kenya ibo Uganda na kiki ugitina wa Ministry ya Foreign Affairs kana maundu mantha kwa kana the ban it's very unfair ni kwithia kubikio yu antu ya Kenya ndi mimi kwandikithia kiko na kimwe cha wausu wa Ebola na indi eta wa PS emandike munene eta wa Korea Singoi no ethewe aya ndikia Israel me apana nyumu so otua ithie twikoke kuna na kiko cha Ebola ne statement yesu yake na mo Israel so we are pleased na maubia kunya momse Kenya na Rwanda ndika na Rwanda ni mwene kitwe Uganda na DR Congo na indi choto tukamwethia sasa nata sa umwe na ndatika miongo 3 na ile sia kiokoni sia atilika na inde twithia twambinwa kidungu kingi cha salocha galiko yenge ya Mutongo FM uko bana na mundu ikizito ile amumbe na Moito Grace na Moito Grace nitasali sokuti ambua tinda nesa ndigeoga mukate na inde na kwani twarasa kidogo anza muone sio kile mwendoni wa saa ile na onena nyawa imwe kwa imwe na munini wa speaker mbunge ni account ya Masako MCA wa Kalakala kwa Masinga Mheshimiwa Steven Nzuga Mwande tuna nisema ndomea kwa othokumi serikali ni account ya Masako iyo mbunge account ya Masako tumanye mume yumba ni hata kabindani kaka budget na nikimata ketoke budget ya mautio kuvikia umonde na ninzele maundu asukate wa ange mwendoni wa saa ili nginya saa itatu kwa OU tuthio